Kajingi ki ka baar sngi jong ka Voice of the People Party na ka benta banthung kambyang ye ki laingut ke ofisar jong ka luka yukta ka bana ka liang ka sorkar kala shiweng klem ka nongrim ka bala don ru kajingi pen ibor ka bajurah pading ki noing lam jong ka VPP kamtam ki MLA bat ki bor pulit. Hene ka sngi ka arpo artarik kula lengkot ka sngi ka babot jong ka jingi ki na ka liang ka minister ka bakmi ka tanat an ka kong amperin lingdo kala khot ikren ni ki noing lam jong ka VPP. Hadin belami nak kamera terikam jong ke minister nak liang presiden rangba ke parti uba Arden melabasaimat ulang baka jingi keren bat ke minister jong ke tanaan kamshim la penhuni ke VPP. Naman nak liang ke minister kamla ban shimi karai bat kala kubur badon kampanye keren bat chief minister ringkat chief secretary ke jela bat kiwi bat ki officer. Bana kaliang kena ilam ka VPP kila shimi karai ban sangye shwai ke jingi ki tat hadu ban dep ke jingi kendu badu chief minister bat kiwi pat ki officer. Shushu nak kaliang uba Arden ula ongru ban nak kaliang ka parti kam aila de ke sorkar bakan chulek kat pamon bar ula ong ban adu basdang ye ka parti kila shimi karai ban train nak benta ke jingi upai pa. Bala dakim la assembly kin mi bech hamadan halor kinongrim bat uba Arden ula ongru bala dep ban ye kren ye ke jingle ke police department kamtam ke jingka dur khmat jan yong jongki bawat tangi ke kerteng ru kim dan setia namar begidei ki pami khmat pai pa. Ula ongru banda kaliang jongki kim persya ke jingle ke pulit namar ki pendep yala ke jong ke kamram. Henry ke de shapang ke jing kata akti ki MLA ki bala jit de ki pai pa kalong ke pami hap setia. Banda kaliang jongki MLA bala syak kata akti ki ni ujor syak privilege committee.